Wakwaba emra area Premtobre Kasee boy so na yetwa so ama wayenko Cape Coast eho na adwadefo bi ewo honom no ekire se SSNIT ensusu ya omodi aba ne se na ewa wo ye wadwuma wutume etua osika kakranka na dachi bi a wako wahomegye mu no womodi aso wasene no womo kyese eye ade papa womu nyina edom ho besem. Wonom a woye wankase wadwuma ewo Cape Coast mansini ni mu ade atudwa se gina ya SSNIT SEED ya wopese wonom a woye wankase adwuma enya akwanya etua nsiachi baabi to wonom se de be ya dachi bi wonom apon wadwuma wo ho enkyere wonom no wonom ayade pa enwo chedem boy ama dachi bia se iba kwane amdima no tenye so ye wo yen penchi ne bia sabi tin bia so abani botu abo ma kaka ba yitu eda yiti mujitu oye adwenkyere ba ko a wonom nyina edema aban no ene se wontete manfo na afi wonya ne nhye se ebiri bia obi ekwakope enkrata ewo n'adwuma bi a woye ho no wobehye no se wobetua nsiachi ba yi bi ato ho no mo se de be ya ebeboa wonom wankasa o na nyimpadze eye mo aye da na ebia aye pin bokosi nche oye papa na so prene de edu wo ho mo no na se ebus kan kotwa nimpa eduni ye ina ebia agba na mende na mbero kondero ina ni we fi nti obanda ma ebia ni nya onya ne fra ina skan wa akọ emme bia woni amane boni etwetwe nkomo no edito SSNIT mpanyinfo animu se entete ya wo ye ekire manfo mfasode e wo SSNIT mu no wonom anyire mu se de be ya manfo nyina ebeti bie no wahunu emfaso a obenya afiri mu nyapa gaso babo apa no enko ye obi ade ko start business na o se o se enka document mo a ase o de ebe the business eti no se si ara se ye na ya fe hu shep dada no ase ye be ma ase ye fi mu mu mo kakra se begin na bia se educate to ama wati ase e bia no ho shep now they start business am se ti ara enya o de be se bia income tax ara se bia ya tax biya se bichara dana so ka ha se ba